Razgovarali smo jučer, razgovaramo i danas, opet pobjeda, kakvi su dojmovi? Pa, ne znam koji je meč bio gori, teži i ne znam, stvarno težak meč dug, ne znam, teniski možda nije bilo možda toliko kvalitetno, bilo dosta nadigravanja, dosta iskusan igrač, već smo igrali prije par tjedana, tako da dosta drugčije je bio meč nego prošli put, tako da sretan s pobjedom naravno. Sad te još čekaju parovi, a sutra polufinale, kako su očekivanja? Pa mislim, očekivanja, pokušat ću sve dobiti šta god mogu, ali mislim neće biti lako popodne izaći na parove, igra dobro, ali partner mi isto sa mnom, on će mi dati neku svoju energiju i to. I nakon toga se trebam odmorit, regenerirati za sutra i šta bolje sutra single i eventualno onda finale parova ako dobijem. Tako da eto, puni dani.